UMLA kathan bat Chief Advisor ke Sorkar Jela bat Lakmen Rumboi hakalai potrik nailur, ulasam sernot bat tiar sedang ne startup tools syaki kendai pongut kisamla bat rangba ke blok amlarem kibala pendep ya ke jingsya hikai pentebit hakasap misteri. Ya ke ni ke jing hikai ke batip kum ke rural masonry program ke ba lai benai linter, la penlong da ke Jaintia Institute of Technology GIT, bat la kershan da ka Meghalaya State Skill Development. Ya ke jingalang sam sernot la penlong ha amlarem CNRD blok bala penyait da ubak bi Marwen Director Jaintia Institute of Technology Jawai. La yok ke jingkran lingkot nau Block Development Officer BDO amlarem ba G Milliam bat nau Skill Development Officer MSSDS ba Lambor Mi Suchen. Kini ki kendai pongut kentuk ndriu pongut na nong talang bat lai pongut na darang. Kintrei haka skim Pradhan Menteri Awas Yojana PMAY na kebentaban Shnai ya ki ying baduk hapok kesnong darang bat nong talang. Ubat la kemen rumboi haka jingkran ulaong ka Meghalaya Skill Development Society ka day ka na ki atiar ka wapun kubor ya ki nong syong shnong jong ke jela na kebentabakin la ban yeng halaki jong ki kijan. Kermen ru ba lingba ka jingyo ya kum kini kijat jingi kai kan yarap penduna ya ka jingbun kinong bela bar jela hapo ka jela kam tamru kan pen imbat kentiu ya ka yo ka kot ka jongki. Ka Meghalaya Skills Development Society ka day gawe na kiatian kibanten kupwa yang nong song jong ka Meghalaya gawe ba kunjuk ya under block na utabatin la bagien kala hijau hijau. Yudon shibun ki kam nilai i banawe kuas kuas kidon iati nani kasen malang ba ndon kiwan kinong play naba balai kinong play kiwan naba kamu baduna kinong play kiwan dengan kementerian lembaga training bapilio pin praktis pin persya bat pin trip kenapa pin la ban im bat kali kesan nabikan im bat pin aji kai ya diwe pa kane kan kami nonton nama ba kabapongsan amnay tam kita ingin ewan hari kita pun Krishna kaderi berkata sawe kebarkan mapi mapinte uwe u lewa mystery udan mahapan istari lade hapo lewa department baki koni ki jomo lagani le school ilang apply scholarship khan aja chisnen ki scholarship Dewan register ini. Unang train mystery, hapok miskin tu kalau department, udang ngahok banjo yang insurance. Kami tentang training, mereka ini kita. Mereka sorkan kaperkan banjo daya yang insurance bapa bidwe. Bangka dia ya tiba yang kunti kan dia. Nama bagaimana bagi tren waktu sorga kamu tren. Lalu hasor. Lalu shnai bagi. Lalu ada bagi kandur, shiklur. Alam dewan siu ya tahu kamu lewat ses. Kamu utai mu hasil khazanah sorga bahkan dia syah kelewat department bahkan aja nawata ki novela mystery terde dan tahu what bahasa sorkar kaperhat tak ay training kadengin syuan ay militer kini akan osnem ngimtip langkot kadeng to empower you kadeng kalau mampun sekarang itu perkataan pri tapi long kita itu sertifikat papia kanne nama ne wanita kasi itu barong ndai mata ngisane ka bakongsan kalam tenten haba ang mga train mystery kamot ka kadeng ro ng train mga
Star menteri mga lebih iya lebih ijak menteri. Kadang kata, tetapi sebelum tenang, tanah keba, sna penyem kitrebi, tapi tanah tu. Udah masuk tanah apa plasta, kitrebi tanah itu. Terte, kadin, carpentry, kitrebi tanah itu. Ngai kamu masuk. Ngai lagi perkat taban ini ada. Kat kada ka perthai ka balang hiran, ka perthai ka badang cinta. Mano, menta kiba imtang kiba trebela, kiba shnayik shnasen. Dai takda ngakan tu yedi. Hapo ka area juai, ke area sosial. Itu di Vaishnav, kacirman. Hantai dan jual pok orang polisi. Kadang kesenang baku ikutan chemistry. Kabagi jadi desain kita nggak boleh buat. Hantai jadi desain buat kujai kita nggak usah sulong, nggak usah jual, kipun bah. Kibakti. Hantai ke empower repi, kapan sure repi, bak iPod repi, bak kapan scan, ya kata jemput kata repi. Menta kaganti ngakin pok kerja ngepi, bantin nula, bantre, kamu amane, nah, umdai tak kata, kamu kemauan, kamu angin kamu, nama lebar paten, dia lebar sektor, kumno, ban register, kumno, ban yukna ba, kamu ban sim kamu yang kita skim sarkar, kemau, mau itu fasilitas kontraktor, uhab register, ya uhab di lebar register. Register itu nama mano. Tapi dah kan sertifikat priok nunggu. Ngapain sekarang? Bahkan priok ada tentu kenapa? Kenapa yang malah kejauh kerja? Penentoy ada, penentoy kesen, penentoy yang kenal lada bikin kemau society kita. Tapi kita tidak kita kerja bau dengan kapi, penang kêu hai là profession các bạn là siêu cái này cái kia là siêu và penang kêu siêu ra một điều của chúng kawai balik ya trian lu kenai pungut kadeba kadarang bat nong talang haka PMEY they got the highest allocation. The kawai gawa smok men yangi ha office su kadeba because of your intervention balambor Kadarang bat nong talang lu it has one of the highest completion rates haka blok jungi. Tekani na kublai ya borok kimisen skibra trishtom. Te tanpa kren kecingera the government Meghalaya kalale a tremendous job ban ai kan training bi nama ba one of the missions kadi housing mission mo jo government Meghalaya and lingba jupi it's because of you bagi la implement mechanical scheme. Nama babari ngom kata nanipek amalan one of the major issues bangila kadeba balik yang kimdem de nama pam don missions. Dengan government mana kini kenai pungut ki train dulu missions minta kumpul batai balang bor mana kita don't show in the upcoming years kita don't show ki allocation jump PMEY. Dengan government mapisia na pio ini ki tools non kampai kini mapila pan use utilize baiki wakila ban penyerap show banyak yakini ki yang kibar don kam kibril through PMEY. Te one more thing aku apna kibril de yaki BTS yang ada blog de maki regularly kibar one monitor one penyerap ban ensure that this scheme is successful. Te kumbala patai balang bol menero there are more schemes ahead more. I hope tangkani pinum sange hani I hope kita malam specialize ya kenika after this year I hope kita specialize to kampun to mentar dalam train next time but they might even train so south sunwood so whatever information should be dispersed that way more information and skill keren bagi it's been useful for you namal ya kibre waro ko la punya rapsna ki it's been very helpful and useful ki